meghalayapost.news. Habasdang ke first senior women's interstate friendship T-20 tournament yang kebalak pelong dekat North East Cricket Development Council kebah kilap pelong hamadan nyelek kai cricket ke Ri-Bhoi District Cricket Association hapaham siem nongkra ke jingilek kai hapadeng kitei ke jela Meghalaya Persha ya ke jela Arunachal Pradesh kelakut ke jingilek kai kebah mar nyopo praran kat bah ke jing kun kebah bot ke Nagaland ke lalak ban peliem no ya ke Mizoram desan wicket ya ke tei lumpung ilek kai ke kintei lak penyait dekat Meghalaya Cricket Association dekat bah lak penbit penbiang dekat Ri-Bhoi District Cricket Association pada hakte gelumpung ilek kai ki don riu teli ki jalan na syate lamingi ki balawan ban shimenta ha ke baki jela ki bawan ban shimenta ki kentup ya ke Manipur, Nagaland, Mizoram, Sikkim, Arunachal Pradesh bat Meghalaya ha jing ilek kai ke beningkong ke belalong pedeng ke jela Meghalaya Persha ya ke Arunachal Pradesh ha ke ba ke Arunachal Pradesh kala job ya ke tos bat ke bela jet ban tit nikong kumta gilala ban tit nyopo praran bat do no khandaingot ki nong tit ki thei ilek kai ke Meghalaya ha babe ya ke tiga thong ke ba ke labu daka Arunachal Pradesh hadu bakut ki arpo over kilala ban tit nyopo praran badu no prangut kinong tit kat bah bapai syak jinglek kai pading thei lek kai ke Nagaland Persha ya ke Mizoram thei lek kai ke Mizoram kelayo bentit ningkong bar kilala bentit ri phawairon badu lut barok kinong tit ha ki khat khandai point lai hababe ya ke tiga thong balabu da ke Mizoram ki thei lek kai ke Nagaland kilala benbe ya ke tiga thong tang hapo khat r point r over bat kamain ri pho aron badu tang sun wicket kinong tit bat ke belak pelong ya ke Nagaland bakan job ya ke jela Mizoram the sun wicket. On behalf of all our 6 sister states, it is my proud privilege to unveil this beautiful trophy dedicated to all our women cricketers of Northeast. Wishing all the best for the tournament. Yes, yes. Hagini gesing sedang la sakhi da kejinga dalang Presiden ke Meghalaya Cricket Association unaba badarcharji baderu uko convener ke North East Cricket Development Council Presiden ke Ri-Bhoi District Cricket Association uba Renal Kharkamni baderu Vice President ke Meghalaya Cricket Association ba Ferdinand Kharkamni Vice President ke RBDCA ba Michael Kharhunai Secretary ke RBDCA Larem Rota Honorary Secretary ke Mizoram Cricket Association lambat kebe-kebe kumba philai ka ski menta ka de ski ka basdang jong ne ka tournament jong ki first senior women's interstate T20 tournament ka bla penlong ya kane da ka North East Cricket Development Council but kumash pentep ya phi kane ka North East Development Cricket Council ka de hi bla sedang nadu ki por ki ba wara ini drutli ki jela cricket ki ban yasno kti kum kane ka ski ka ba penlong ya ka interstate friendship tournament ka ba kuntup nadu ka Sikkim ka Arunachal Pradesh nang ta ka Manipur ka Mizoram ka Nagaland but kumju ka jela Meghalaya jugi but kane hi kumash pentep ki convener ke dei i sir Nefirio ko convener ide i sir Nababat Tajaji bade represent jo ka Meghalaya Cricket Association but hani ka ski ka jela ka jugi lamba ka Meghalaya Cricket Association gilayo ban host hangne hapo ka madan hapo Ri-Bhoi District nopo ka platip kom ka madan cricket farm string nongkra but ka jiksdang jong jila kai ka long ka baitnat abang ngilai i ka jila kai jong ka jela jugi ka Meghalaya Persha ya ka Arunachal Pradesh but shibit pat ka kilomet ane ka nopaiski kan ka jila kai ka long ka Mizoram Persha ya ka Nagaland te kumach pentep ni laibu ya ki jakasa namta kini ki jela ki bon lakai hapo Richard Ski po Orchid po Sylvanus resort nang tade hapo Bisdale Pomsning nang tade hapo Nongpo po Palm Hotel
te ngilai bu hadu nrungut ki license officer ki ba la man pej kmi ya ka jinor kam jo kini ki borok kini ki jinor kam jo kini ki jela thei la kai but hane nga show kwa pentip ipi nga bat kum u vice president jongka Ri-Bhoi district cricket association na shakadiak jongai don iba Michael Karunai ibadi joint secretary jongka Ri-Bhoi district cricket association but i shakamon jongai idon i ba Shankar Newar ibadi i assistant coordinator jongka deka tournament ko mentah ka haju ko por nga so ban ai kuble ya kino shnong jongka ne ka shnong nongkra phamsning ki blai snok tin adu ka pasdang hadu kane bamenta bat hadu ka bakot ru bat khamtam ru ya kino shnong jong shnong nongpo ki blawan ban sakhi ban pe ban ai mirse me ni ki thei samla ki bela kai hane ka por bat kumju ru ya kini ki district ka jungi ka lolong don bok ba ngilayo ban host ya kane ka tournament ban kong e hane hapo ka dong ka than ka jungi ka bade hangne hapo nongpo bat kumju nga khot ya wer ya phi ki nong shnong jong ka shnong nongpo jong ka district ka jungi borok hi ban wan ai min sim lam ya kini ki thei le kai bon borok ki jala jong dutali hapo ka shate thain lam mingi ban ai lam ya ka support nam ta joki bat kumju nga khot ya wer ya phi ban pentip ipiru ba ka jisdang du tournament ka de nadu mtasgi bat kan akan continue hadu lasai lesngi but ya ka final ngila ben pelong ka sau lane ka santrik te tangkitai kubleshibun MeghalayaPost.news.